ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nangan paray. Saan pa nakaluto ni Banang? Sika, nangan ka. Ay, siyempre mo ta. Kita maging ingata ka. Nagsapa kayo na nangan? Naimas kami ti sindami paray. Oh, imbag man. Ay, sus. Karnay nga dalawag na karnay. Ha! Karne with karne? Uwi na. Pasikat. Pasikat ay ati kasyay. Ibagbaga laang matipod na. Da kayo ngay. Anya ti sindayo ngay. Agpampanunot kami pailang. Di naktumot pinadigwan. Antay, nakaluto kan. Ay, awan to pa'y mapanunot na nga iluto. Umayak ko mamakipangan. Apay, di mo nalabsan anak katugaw ijerwar. Nalabsak ngam kasla sa anak mo't anak kita. Nakamuleng-leng mate. Agpampanunot at ti iluto na. Ay, dayta, ti pampanunutan na. Ay, sus, nagrigat agpanunot iti sidaan. Agproblema akto pa'y. Ay, kasano kayo nga ta matulungan? Ay, dakila problema. Amukaon! Tulungan kayo nga agpanunaw. Ay, sige, tapno talo tayo nga agpanunot. Apay, sa dino tinagkapuan ba daw? Lima basak lang, di tabalay da parinteng. Na, kalkalpas mula ang anangan rimwar ka adagaws. Ay, kito na. Napan ko mo pinasikatan ni parinteng. Na, taanya ko mati maipasikat mo kunkwana. Impasikat ko man, tinaimas sa sindata. Oh, di ka lamabain. Day talangan, timapan mo ipaspasikat. Wain, kaya't ko gayam nga umapal ni parinteng. Permite apal na ko naking katuyan. Na, apay nga inununa anak ngay. Anya, inununaan na sasawumay. Kano planok mo't apa-apalan dagiti ko kumaray. Ay, kahit papalam lat ta ida Papalan ta amin ida. Nagmayatin a plano ba daw? Ang kalenteng. Oy, angkal. Ay, di nakman disturbuan tan eh. Agpampanunot iti sidaan. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Ay, agpampanunot kamit lang aya. Kaya't kayo nga atulungan nga agpanunot kini Antibanang. Anya nga tinapanunot mo. Awan? Ha? Ay, di ka agbulbulontaryo nga agpanunot, no di ka makapanunot, no awan ti panunot. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Sabi ko sa'yo, sidaan lang, narigat a panunutan. Marat, maangot mo ka di jay lut-lut wag asidaan. Wan nga rod maray. Imbag ka na kayo kanikabadong tanaimas manenti si daon yaw. Ay, gagangay na amaray. Di ka pa'y mangipadigaw. Kasanungay dagiti aso kan po sa may. Alangan mo't asaan mi apakanon eda. Ay, problema klata ti si daon mo. Saan mi a problema day takin ni badungkaw? Wan tatay ko nam nga ro daon akanayon anaimas ti si daon yaw. Kahit pudno mga main maray. Apay, saan ka mamatay iti ibagbaga? Mamatiak ngamjak amo kadagiti dadduma kas ka ni Maribanang. Apay, saan amamati nga ta ni Maribanang kanyak? No maminsan nga main, subsubra am tegsasao. Saan ko matasubsobraan? Nagado ti inay-nayon mo. Na, kasta kaya maray? Saan matiko na? Ay, agawid akaw, tanay. Ang mga no nagbura ka, hindi lut-lutwag anaimas asidaan may. Ay, Saan ka nagpanunot di tangkal? kanayon naklatan ako silapan ni Antim. Kahit kanayon kamit ngamin anak kami suaut. Asino mati saan nga agmisuot no dinengdeng ti sidaan. Mawatan ka angkal. Sakto pa'y. Naumak mo iti kasta asidaan. Pasipasikatan na pa ni pare badong. Kat pasikatan mo Ha? Andat ipasikat ka. Awan ba? Ay, sa bagay. Awan pa'y kukwarta. Uray sakto pa yung gail. Awan mo't makukwartak. Nagpadpada ta. Nyanti ba nang nga tangay? Ay, pangalaan na ngay.
Jakto pa'y maikan iti igatang na iti sidaan. Iso ako silapan na kun. Anya kay tuyeng. Nalpas kan ang nagpasikat kadagiti ko kumaran. Wala. Kat ay na. Kasta unay ti apal da sika. Sino mo nga mingay, ti saan nga umapal? Naglakad ang umapapal. Sumarunuak mamangarod ang mapan nagpasikat. Mapan ko man paapalan ni Parenteng. Wen, nakita kat ang nakatugaw dita sango ti balayda. Ay mapana mangarod. Ninay, apa tumakdir ka ngay paray? Nakita naglahan nga sumungi at tumakdir ka. Agawid akon. Ay, aguray ka pa'y mo ta. Agtugaw ka pa'y Nag-istorya ta. Anya nga iti istoryakan ka. Nawan ti istorya, siya, kat adda istoryain naking ka. Anyat istoryaam. Hamom ka di paray. No anya ti sindami itay kinituyang ka. Amok. Anya ngay ngarod paray. Sige man, pugtuam, no talaga mo't lang ang nalaing ka. Karne nga adalaok na akarne kan ada sabaw na akarne. Ay no, naglaing kan paray. Nagpaspasikat ka manan. Dakis ayamot ti agpasikat, no adda ipasikat ka. Agpasikat kan tumot paray. No addan tumot ti pasikat man. Kapitan, nakapilamot ni Kwarog ije paradaan. Bayam at kayat na ti agpasada. Kano si Madut ide, kung saan ang nagpaspasada. Ada siguro inspirasyon na abalasang. Ay, pangal daw manan, Kapitan. Anya ngay ti si daon niyo kan ni Maribanang. Awan Nay, ika na nagsadot kamat ngamin kanong agbangkag. Na, Day tala ka no honorarium mo ang nagbasay tinamnamaam. jakto pa'y masangot ti agdigos. Day takit agbangkaga. Una yan. Aldaw gaya mo na. Ay, badong! Bumangon kahitan, taumay kaagkapain. Ay, nagsakitan to sakak. Limtag mo tayo. Abangay. Tuyang! Umay ka man dito! Kuna, bumangon kahitan ta. Anay. Na. Anay ka. Yan mo din makatadal. Nasakit to'y duwa sakak tuyang. Anya tinapasama. Ay, agsakitak sa mo tayo. Na, abay ngagsakit ka. Anay. Kat kanayon mo't anaimas ti sinsidaan ta. Anay, agsakit akong tuyang. Sana ko na makatakdan. Anay, kawan na yan. Apay, Marituyang. Anya tinapasamak ka ni Badong Mau. Ay, diyan nga rod ang mumare. Tasim makimulatan ti saka na nakareng. Ay, delikado day ta. Saan ka abot-bot ngayon, Maray? Ngam, man-mano ti agbiag iti kasta. Ay saus, saan kamot ngagsao iti kasta marikwanang tanay ang nernervyusa kaun. Podno, Maray. Nakaamamak ti kasta sa ke. Ay, saan mo mati na pasarunwan, amaray, ito talaga ang makapadanag. Saan ka abot-bot ngayon? Ngam ay na. Talaga ang nakabut-butang ti kasta sa ke. Ay, agawid akman laang tapag nernervyusan na mutan. Angkal! Ayan, Mau! Dito si kiganti balay kag pampanunot. Agpampanunot ka manain. Wen Anya manin nga tatsidaan. Adan solusyon deta problema, Mangkal. Makitam day tayo. Na. Kwarta ti ipakpakitam. Yay. Napasadak day ito yung Angkal. Igatang tayo iti sidain. Ay, sus. Ay, naglaing kan nga agaramid iti solusyon. Palakpakan na nga rodin na. Sige, palakpakan ka. Naglaing ka na ka man niya, Angkal ka. Una. Ay, apay ngagpalpalakpak ka paray. Ay, umay ka paray ta duwata amang palakpakan ni Kwarog. Tapay palakpakan ta ni Kwarog. Agpalakpak ka pa'y Tasong batak madamdam at sa lutsod mo. Ay, kit mo na. Apay palpalakpakan tayo ni Kwarog paray. Ay, sung bata mon Kwarog ti sa lutsod ni Paribadong. Gaputatan kwarta nga igatang may tisidain may tatabadaw. Ay, kastaya. Nagpasadak nga may. Ay, kat ingkay nga ron agluto na, tamakipanganak may. Ay, saan? Ah. Nag-iimas ti si nyo, di ka pa'y agiparano.
Ay, uray siyak maray, katagsakitak mutun. Uray si ka, apay ngay. Ay, ang sakit to'y sikat ko. Tumang, ay, amin asusuop ko. Nasakit na amin, maray. Ay, apay ngay akasta. Mas daaw kami nga rudkin ni Badungkaw. Tanai mas matakan ayon tisidsidaan, may. Wen nga raw da. Kanayon akarnay ako nam. Ay, si kangay maray. Adda ka di marikrik nam. Awan. Na, apay ngay, kano pasaray marunggay lang, matisidsidaan. Naa? Kasanom nga amo akanayon amarunggay ti sidsidaag, kadya mo'y istoryaan kan ka? Amok tatunggal umayak makiistorya dito'y tersinam. At dalat na nakasingat agrin di tangipon mo. Naa? Apay adito'y pa'y matruwar ti pagpalpal pa amang kail. Kitap no makita nak ni Pari Badong Saan na ka makita? Apay asaan kat kanayon arumor no malpas amangan tapno pasikatan nak. Kit no nasakit ka no tisa ka na. Sana makapag na. Nagkuna. Ninanatuyang. Ha? Kinuray ka no ninanatuyang. Agsakit may. Agpadada? Unang kail. Ay. Isu ka si damay. Ay, madigayam no kanayon anaimas ti sida. Paray, umayak man dumawat tulong king ka. Anya klase ti tulong. Uray anya latan tagsaksakit kami adwakin ni tuyang ka. Anya nga tati maitulong ko kun kaaya. Imposible asaan na kami matulungan. Kat sikat ti kapitan paray. Jak nga rod amaw ti klase ti tulong nga ited ka. Ay, amukon! Balakadan kalatan! Anya? Anya ngay kumati maibalakan mo kada kami paray. Ay, agdengag ka. Saan agaputa kanayon anaimas ti sidsidaam ket saan kan nga agsakit? Ay, winsa paray. Ken di ka agpaspasikat. No agpasikat kayo, mangted kayo. Ay, kastaya. Wen! Aramidin nyo dayta. Kitaam, agimbag kay adagos. Nang runa, no agsida kayo itinatnatang, saan apuro karkarni? Ni Kapitan Enteng! Anya ka di manen ti imbagam ka ni Kwarog Kapitan, na kami suot apimanaw. Naglaing nga agpasugnod di ka nakakagawan. Di ura agpasugnod. Pimanaw adi pa'y nagluto iti kape, tagkape tayo ko maditi barangay hall. Siya kung tinapasubo, nagluto. Ay kauwan Saan mo nga minasaksaktan tirik na, Kapitan? Taoray kas jay na, masahair mo't Naglaing nga agpasugnod di ka anakak. Awan labasit, agpasugnod. Iso kanayon paayan ti balasang. Apay anak kami suot ka. Nagatidog deta sungom. Hey, dayjay nga inting batingting Kuna nakiday, nakasla ermitan nyo Tadyak pa'y ka no makapapukis. Imbagam kuma apukisan na ka. Imbagak, ng madada na saktanak itimbaga na. Apay, anya timbaga na. Nagturedak ka nung agpapukis king kwa na. Kit sinsinanak ka no ataaw. Apay kano asinsinan ka. Ay nagluko mo na Kapitan. Gaputa Kapitan, kastaki din tibaga na. Dayta nga rod ti pakasurunak. At dan tumub mang pasakik king kwa na, makita na. Sapay kuma, taddan to. Tap numarik na ti iparparik na iti pada na at tao. Di mo pa ikot na pirman, dahito impapirma, Kapitan. Ay, pirma akto no kayat ka. Di mo makita nga agsilsil po na kaya. Kasano, no umayi tao ang mangala. Uray man. Asino aya dayta? Dandani je umay mangala, Kapitan, kababain mo't. Imbagada nga men, akalpasan ti dua nga oras kat umay daalaan. Asino nga men, timang bandar kanyak? Kinusak ti Kapitan? Awan ti basol ko, no umay di mangala, Kapitan. Imbagak mo't nga umay daalaan, kalpasan ti dua nga oras. Jilang mo't mang pirma ti aramidam. Asinot nagat nga tao? Kapitan uno kagawan? Kat sika Kapitan. Di kaya ginlalaing. Kagawat ka?
Ako ang kapitan. Gits mo? Na, Gumatangak man, maray. Na, naggapo ka di ta barangay hall, ngam na kami suot ka mag... ay, ni man kapitan. Ape ang nagbalin mo, tanakasjay. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawon, maray. Ay, nasakit nga min ti panagsasauna. Nangatulaunay ti panagkitkita na iti bagina. Nagbaliw nga rod, ano kasta? Kasta mo't ti ko na ni Badungkaw, limastog ka naw. Jakman ammo iti dayjay a kapitan. Saan mo't asigo da kasjay? Ay na, no kasjay na akat ado ti gumura kan kwa na. Oray siyak. Nasaktanak mo't iti imbaga na kanyak. Anya ay atimbaga na kang kamaray. Sa anak ka nga agin lalaeng. Tanangat nga to ti kapitan ngem kagawad. Ay una yan. Makapasair mo't ano kasta ti ibaga ti katrabahwam. Ngem ala. Bayam ta palagi paktuman ni kapitan. Bagbagan nyo man niyang kail, kagawad. Ay, apay ko arawg. Anya ka di manin ti made nga aramid na. Nalabos ti panagsasauna. Masair pa'y dagiti kakadwak at hanawd. Ay, sabagay. Pudno ta kunam. Ngembay am, bagbaga akton ni kapitan. Nagnatunay ti panagkitkita na iti bagina. Kasta nga rod ni kapitan. Mas daawak ta nagbalbaliwan. Ang mga nugumura pa'y dagiti bumarangay kan kwa na. Ay, anyan ti mapaspasamak itakan ni kapitan. Baon a baon, nagsadot mait. Sapay nagsakit no agsaaw. Wen nga raud. Kapitan, agsarita ta. Ngamin, agsaksakit tinakam dagiti kakadwatang opisyalis kan ka. Anya ko matipagsakitan ti nakam da. Apay kapitan da? No anya ti imbaga? Iso ti masurot. Ngamsan arumbang asaktam tirik na dagiti kakadwata yaw. Katrabahuan ta ida. Iso nga ikam ida iti konsiderasyon. Anya pa'y lang a konsiderasyon nga iti kayat da. Kapitan, no agtultuloy akasta ti aramid mo, ay agbalaw kanto, ngam awanan agtrabaho iji barangay hall nga agpapan kanyak. No awan di oray siya. Papanam, tatabadaong. Inak man nagpapukays. Tapno saan nga ibaga ni uncle mo abating-teng? Akasla ka no ermitan niya. Awan na ramida kita. Siya kung timang pukis kan ka. Himbag pa'y kiking ka. Tamanakam ka. Ngam ni uncle mo abating-teng. Pasensyahan yun ni Uncle Kao. Agbaliw to siguraw. Apay mo takas yan ni uncle mo. Tumutin di pa nagkitkita na itibagina. Uray ko man no saan abasit kan butyaw. Agkalkalbupay. Nagnakam to siguraw. Imbagak matan kiniantibana nga bagbagaan na. Ay inkapay man sumakdo. Sakbay amangan ka kwarong. Naglalay ngam adi ka nakasakdo. Nagturod ka matan. Nangana ko ni di balay kawang kail. Amok nga na makangigak manin itisan na sayat di tawi. Di ta kayaon. Na. Ay pimanaw mo ni kwarong. Itamampay. Kapitan, umay ko man ala antay binulod ni Mariba ng pressure cooker. Ay sige, tayo ibagak nga erwar na. Kapitan, nangagkaw ti pa nagsasaom ka ni Kwarog iso apimbanaw, kaya't mo ka nga umadayo tirik na kan kadjika na kam. Ay awan sa bali a pagkamangan na nusa na siyak. Sikapay ti mako na nga ulitag na, ngam sika ti mangsaer itirik na. Magsair nga. Saan anasaya at ti ugalem, kapitan? Nagpapukisam ba daw? Ni man kwarog. Na imbaga, tayo idimbagak nga inakagpapukays. Imbaga na, nga iso ka nun, timang pukis kanya. Nalibre nga ruden atay pag-playtime kan pagpapukis mo. Ta saan nga ijay ilay tinapanam? Ay inyinom min akin ni kwarog. Imbagam ka da ijay imbaga ni kapitan kan ka. Way, imbagak. Imbaga na mo't apasensya ka naw. Nasingpot ka ni Kwarog. Isupay ti dumawat iti dispensar para kini uncle na.
Ay, no nalakala ko ma. Ani kwaro gan ti kapitan. Inton madanon ti panagbubutos, ket ag kandidato ni Kwaraw, isaw ti ibutos ka. Ay, ura siya. Nasingpa ngamin ni kwaraw. Ammom kaday ti inaramid ni Kapitan kin ni Badungkaw, Maray. Anya aya ti inaramid na, Maray. Ininsulto na ni Badungkaw. Apay, nagtugaw a Kapitan no saan mi nga imbuthouse. Naaramid ni Kapitan ti kasta. Kauwan, Maray. Bagbaga amang kiday. No agkandidato ni Kwarog akas Kapitan, isaw ti ibutos may. Di ka agdanag, Maray. Bagbaga akmanen ani Kapitan. Rumbang laeng, no kayat na nga aglaylayon a Kapitan, masapol asay-saya atin na ti panakilangan na kadagiti tattaaw. Wan nga rod Imbaglakit din tasan mo nga ayunan ti ugali ni Kapitan, nagalas ti aramid na. Ay, saan ko nga ayunan ni Kapitan, Maray? Kunak no nakalutukan iti kapitayaw kagawad. Sakbay nga kapitayaw, adapay kayat ko nga ibagaken ka, Kapitan. Anya day tayo? Ammom ka di agumurgura dagiti tattao ken ka, Kapitan. Ha? Anya ko matiguraan da iti nasiglat a kapitan da? Oho. Anya nasiglat, kalukuan ata isaw. Na, Uray siya kung masurunak kan. Masurun kan ni kabadong. Agraman dagiti kakadwata dito barangay hall nga opisyalis. Ni Kwarog, saan pa yan nga umay ditaw ay, saan na nga umay ata masadot da maibaon isot apo? Ay, amom, Kapitan, saan asadot ni Kwarog? Masahair nga main kadagiti balikas mau. Ay, nagadukat nga mo ti tattaon aya. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kapitan, kayat mo ka di ti aglayon kas Kapitan. Na, damagan pa'y lang. Awan ti makaagaw iti tugaw ko kas kapitan. Ado ti mangibagbaga akay kayat da ni Kwarog nga ibutos no agkandidato kas Kapitan. Ha? Apay, kayat mau nga isukat daken ka. Di mo pa'y gayang pinirman di papapirmada kan kangkail. Anya day jay aya. Ingkabil ko dito'y ngawanan. Ingkabil ni kagawad di talamisaan mau, ngam di mo pinirmaan. Nangikamon ngay, Anya aya day jay. naggapong samot iti DILJ. Kasanaw no umay daalain. Anya, di ALG? Apay ngay adiyo impagbaga? Apay ngamin na diyo binasa ang kail. Ay. Nabayagan day jay lamisaan niya. Ay, biro kan taman nga rado, ayan na. Ay, sus. Binaybayan yung ngamin. Ang mga nuintayabon ti angain. Asidag ngamin iti tawa ti lamisaan niya. Ha? Ay, sus, no, na itayab akit, napukawan. Sigurado apagong tanda kayo ti DILJ. Apay akiw-kiwarom da kita apapapilay isang kail. Saan ka di ako nam, apagarunda kita. Nangalaka aya itip nagaron mo. Una, Ah. imbagamot nga na basura da kita. O di, pinagaron kon ti daduma. Ay, sus, naspak. Ang mga no di papilis apirma ako madagijay. Ay, sus. Nyati kaya't mo asawa ng kail. Kwa. Tulungan na kat amang birok iti dadya papel. Ngayon papirmati saan asinsinan at tataw. Apay nga na di mo pinirma na dagaws. Tiamok kat saan nga importante. Ay, na nga to man, wano nababa ataaw. Nagpapirma, masapol apirmaam, takapitan kakit nga raw. Imbiling jay may mga lakong maiti papel, amapan kayo kano ijay ilay, Kapitan. Apay kano ang mapanak ijay. Makaunget, taapay analiway kayo kano, Kapitan. Isalbag. Apay nga min adi mo imbaga adagos. Ay. Imbagak mat nga imbagayo asanak nga agin lalaeng. Iso abinaybayan kayo na. Ha? Ay, sus, anya nga tangamin. Ayan, di ipapirma. Dako ma. Nakasubrey. Iso asaan ko na pinakibyangan. Sikati ada karbengan na amang lukat iti nakasubre a papiles. Ita, di mo ammo no ayan na. Inakpay man nga ron iji baleta, inakagsukat. Ay, mapaanak man na adin na oras iji ili. Nay, agdardaras ka matangkay. Ah. Sa dino ti papanam. Mapanak ka no iji ilay.
Imbaga ti tao nagapo ijay opisina ti DILG. Ay, saus, sigurado apagong tanda ka, gapo iti kinaliway mao. Pagong tandak sa ngagpaiswa. Jesus. Ano usam ati unget da, ta nagkamali ka kat nga raw. Arami din da kadi kanyak ti inararamid ko kadagiti tatao. Sigurado. Ah, Mariknam met itan, ti parpariknam ka dagiti kakadwa mi di barangay haul. kastoy gayam. Kunak nusyak ti kangatuan. Dapay gayam nangat nga tao. Isuasan mo nga ipanakal ti saad mo kadagiti tattao nang ipatugaw ken kangkal. Ala, mapanak ko ni Jaili. Ano sa kuno niya ti ibagada kanya? Kumusta nga itinapanan nyo ili ang kail? Pinagong tandakit dia. Paimportante akano. Liway kayo mat ngamin ang kail. Kunada ngamin ang mabalindak a suspendyan. Iso jakton agliway. Anya nga itinarik na mi di inong tanda ka. Nasa Iraq Malagip ko nga ron ti panagsair kumot kada kayo akakadwak dito'y barangay. Nariknam gaya main. Aramidam ka di ba ang kail? Neighbor. Agbalbaliw akon. Madigayam no awan konsiderasyon mo. Yes! Nagsublinti sigod nga angkel ko a kapitan intay. Sana na nalastaw. Paray, may kata agsyat taman ijay balay. Ha? Kaya nakakainuman, paray? Wala. Kumpare ka nga ron. No adaman maisawang ko amaday. Wano na isawsawang ko kun kaiday. I'm very sorry. Ay, sanak mo't narigat akasarsarita, paray. Thank you Agsyat ta nga ron. Umaykan. Ni Kapitan Enteng. Nay, apa yan? Kinansamot ti kaldeng dagiti masitas ni nanabanang. Asino nga tati akin kaldeng iti imunag iti inaladan da? Itay awan ka pa'y. At da inabog ko akal dahing. Bulos lakit day. Isuan nakaunag iti inaladan daan tay. Sayang dagiti masitas na. Nagpipintas pa'y dagiti sabong na. Ita, kinanlaang ti kaldeng. Diyak amuno aking kalding ijay. Naatap mait. Tiliwak ko ma. Rumbang nga ipagudda dagiti kalding da. Tadida katagdadaal iti mula. Bayam, tay baga kinang kalintay. Rumbang amabagaan dagiti bumarangay. Nga ipagudda dagiti dingwanda. Nabsog mo ti kalding ko asimangpat. Mayat gayam jay panangibulos ka. Dagi jay nakapagawd, nangulay ong dapay laang. Imbaga, no awan pinirdi day ta akaldeng. Kababaeng. Di dalaki di nakita. Basta nabsog ti kalding ka. Ayaws! Ay, day tati madiking ka. Uray makaperdi ti kalding mo, basta mabsog dalaki day, ayos kingkan. Pasensya dalangan, no di da inaladan ti mulada. Kasano ko mga aladan dati talon? San mo nga mo ti sasawom to yan? Apay kumaasan ko nga mo. Mabsog laki di dagiti kalding ka. Mayatan, nang runa kat awan ti adu amakan ti kalding ita. San mo man ngay papilit ti rason mo akilaw? Apay kumakilaw, pagsaya atak daytoy badong. Isuda ki den ti ayunam, ngam siyak nga sawam. Ang kain, masapol ang mga ramid kayo iti ordinansa iti barangay. Maipagod amin ading wine. Day di nakabailan nga ipagod ti dingon na. Saan nga agtarakain? Kat adamat ordinansa akasta. Saan samot may implementar? Na, Gitaman ti masitas ni Antibanang. Nang runa dagiti raus, kinanti kaldaing. ay, uray nga ron di bakat sibyak at kinanda ti mula na apitsay. Kalding siguraw. Masapol ang mabagaan dagiti bumarangay, nga ipagod na amin ading wanda. Dagiti mo't dingwandan ti agnumnumar iti mula ti akin mula. Ibagam kadagiti kakadwam ta ibagada day ta. Ipagod da tinwang. Di da ibulbulos. Pati kalding ken baka. Matong palang kay. Masapol nga ipagod amin ading wine, tata. Makadadahal iti mula. Kahit nakapagod nga ron Mike, dagiti kalding mau. Wine,
Awan na pulos tibulos akalding kao. Tay bagak ken nituyang kaw nga ipagod mi amin na kalding na. Kalding yun samot din na panangan iti masitas ni Antibanang. Masayangan launay ni Antay. Agsabsabong pa yung dagiti ros na. Ay, amo pa yun no kalding na. Kuwarag. Ipagudyulatan dagiti kalding yu Ipapa-implement ni Uncle ngamin ti ordinansa ti barangay. May paman iti pan nakaipagod dagiti mangdadael ading wine. Mawata, kuwarag. Bayam, tatulungak ni nanam amang ipagod kadagiti kalding na. Thank you, Tata Badaw. Apay nga inruar mo, dagiti nakadulin ataliti kaldeng badong. Masapol ang maipagod dagiti kalding. Tanay, makapirdi iti mula ti karuba. Kababain. Adda ako mutungan, dagiti kalding ko no maipagod da. Ay kit kanayon mo ida nga ialis Tapno sanda ako mutong. Ay sinalbag, inikandak iti trabaho, imbis ang makamaritisak. Saanan tay nakagyal alis iti kaldeng. Ang mga nuti kalding mo tinapanangan iti masitas ni Maribanang. Ay kababain tuyang. Awanin ka dagiti napipintas araws sa pagsabsabo ngayon. Napat patagki day ta arosas ngam ti kalding ka. Malamot aya day ta arosas. Nungay masitas mo tikin ng ti kalding da. Saan ka di nasakit tinakamaw? No makita ka kapang ura nga uray laagilos ti sinalbag. Ay kita manday ta akin na alas ti ugalim tuyang. Sinalbag day ta nga ordinansa. Masapol nga inak agiwayway iti kaldeng. Sapay manudamot nga iwayway kaw. Apay aya dumayamudom ka. No di mo kaya tagiwayway iti kaldeng, ilakom amin ni Dan. Adapay kwartam. No ilakaw, kasano nga aganak ngay. Kasano nga umadaw. Ti kwarta kat magastos adagaws. Apay nga rod dumayamudom ka ngay. No kayat mo tagtarakain, ay masapol ti anaws. Inaman laangan. Ukuda kidan imbes nga iyabog ko laangan no saan nakapagaw. Ita, ukudan tada talida. Sino nga tati aking kalding itinangan iti masitas ni Antay? Sayang dagiti rusas na ngagsabsabaw. Ay, sayang talaga Nakita ka nagpipintas dagi jay masetas na. Ngumita, awanan ti mama ay da. Sapay ko nakadumawat akiti nalabasit asabong na. Hey, mabayag pa'y asan to agsaringit dagi jay. Himbad-badak pa'y ngamin dagi ti kalday iso natukol ti daduma. Ay, sayang nga rod kasta. Nigayam na natuyang. Sigo da bulos ti kalding na. Saan nga ta kalding natin na panangasak iti sabong ni Antay? Ay, amo tayon ti ugali da. Adalukloko ni Marituyang. Ang mga nupod no, ngam di namot aminon. Awan mat siguro ti maperdi amula ta naibaga amin kadagiti bumarangay nga agipagod da iti dingwanda. Bareng nga angkay. Ay na, makadandano nak pa iti bantay amapan agiwayway. Tapno saan ako mutong ti kalding kao. Ay ke naglulumag ka numot ti kalding mo. Awan pinirdida ta nakapagod da amay ng kail. Mayat Ay ipagod tayo tapno di damang perwisyo iti mula. Goodbye chiptanod da ito yung kail. Tungpalak amin nga ordinansa ti barangay. Talaga nga'y malaka iti kinasingpet ka nga Uncle Mau. Siyempre mo ta. Masapul ada tayo ti pagtuladan dagiti bumarangay. San kat ada tayo ti mangsalungasing iti ordinansa tayaw. Kaing-ingas launay ti kalding ko apuraw ti kalding ni Kwarog anakawayway ditaw Isuna lang tanaglukmag ti kalding na. Idinto tanagkutong ti kalding ka. Agpadada asaraan takalakyan. Agoray ka man. Awan ti tao. Pag sino katikida. Day takalding ni Kwarog ti iguyod ko nga iwayway ijay bangkag man. Taday to'y nakot to nga kalding kao. Ti ipagod ko di tanang ipagudan ni Kwarog iti kalding na. Ay, darasan. Tapno awan ti makakita kanya.
Ha? Napay ngay, nagkutong matin ti kalding ka. Ay, sabalin sa mata kalding day tao. Imposible day to yan. Ay, saan ko pa'y ngalaan ti kalding? Inak pa ibaga kini Uncle day tao. Saan mo't anak kutong ti kalding ko apuraw? Ay, anyat na pasama kaya kaanakan. Di kalding ko apuraw ang gail. Naglukmagmat day jay. Ngami di mapan ko alaan. Nagkutong matayin. Anya? Apay mabalinti kasta. Inwayway mo analukmag. Ita. Nakutaw. Ay, impossible. Pudno ti bagbagak ang gail. Umay ka iti nang iwaywayak ta intakitaan. Sabalin sa matakalding day jay. Na. Ay, unman. Nakaskas daw mo day tangay bagam. Ang taba, biglang pumayat. Aha. Ay, jak nga rod maawatan ang gail. Kasla sa bali mo tanjay kalding kaw. Aw, kitaan nyo ang gail. Nagkutong mo tanday ito'y akaldeng. Sana da ito'y tikalding kaw. Ay, anya nga ro ti aramidin ta. Naisukat lakit di tikalding kaw ang gail. Ada pa kabigbigam iti kalding mo. Ay, kastoy lata. Ngam nalukmag day jay. Basta, saan ko akalding day tao? Mapanak iti kabalbalayan ta bigbigak ti kalding kaw. Wala. Ang mga no di mo mabigbeg. Ken ang mga no ibagada akalding dati kalding mo. Ay, sana mabalay. Basta, inakbirukan ti kalding kaw. Nanatuyang, day to'y lakit di ti kalding kaw. Diyay nakawayway ijay ti kalding mau. Na, inyag mo ka di dito, iti kalding mo. Taibagam akalding mo ray takalding ka. Kitahan nyo man namin na kalding yaw kat nagkukutong da, agpapada da. Kapadpada da diyay nakawayway ijay. Isu akalding ko lakit di day tao. Di mo ibaga akalding mo to'y kalding ko kwaraw. Apay, adda ka di pakitam a dokumentaw ako kam day tao. Adda ka di markana. Basta, saan ko akalding diyay nakutungan nakawayway. Day to'y lakit di ti kalding ko. Ayawan pamanaknak mo, ako kam ti kalding adda dito'y balay. Awan nga agpaiso ti pamanaknak kaw. Yang maamuan tumot laeng ti kinapudnaw. Anya ti kayat mo asawan kwaraw. Basta, makitam tao. Sige, tayo nakiyapon diyay saan ko akalding. Anya tinaramid ni Kwarog ditay. Nakita may takapampanaw na. Limabas laeng, birbirukan na kanaw ti kalding na. Apay, nakabulos ka day. Tapay abirukin na. Siguro apay abirukan na ngay. Ay, kasimot Ang mga munood na nangiguyod. Anya ngay tamo, naliwayan na siguro ati kalding na, iso ama pokpokaw. Dakkel ka di akalding day jay. Amupay, diya mo nakita day takalday. Ngay, bispray. Apay analiday ka. Kaskala na po kawan. Hey, jay dakil na bulog akalding kaw, close friend. Nasukatan iti nakutaw. Anya? Ay, anya day ta akalukwan. Sukatan da itinakutong tinalukmag akaldeng. Isulakit di jay adda iti kamarinda na natuyang. Dimbagam ko ma. Imbagak, ngam ko na nabot nga awan ti dokumentaw nga ipakitak. Ako kuwak day di akaldeng. Ay, oo na yan. Ni paimot na natuyang tinakakitaam di ta mapukpukaw akalding mau. At damadi nga ugali day di akalding no mabisain. Anya ka diti ugali na? Agsang daw. Nang runa no babae ti mangiwayway. Ay, kasta ka day. Danda ni ilakok day jay. Tanauyong no mabisain. Awan pa'y ngamin ti para manadak. Hey, ang mga nusang dun na ni nanatuyang. Jak matan na ibaga akas di ti ugali day di akaldeng. Nako ni Jay Bangkay. Sikan, ti makamu ditay. Sigod mo't asyak ti makakaamo no pumanaw ka. Malang araw, din na kan. Mangisangpot ka nga rod iti dengdengag. Ang mga nuin nakaglaba. Diyak makaala iti dengdengag. Unayin. Masapak to sumangpay. Tapno saan ka amaldawan nga aglutaw. Una, tapno mapanak makimarites kadagiti ko kumaray.
ipasikat kaw adandanin malako ti kalding ka. Agila ko kakadimo ilang ti kalding mau. Marigatan kakadimo ilang ang mga sikasaw. Dakalaki di ti paglakwak, badong. Adan to kwarta. Mala, tainak ida iwayway, ijay bangka. Adeta, naukas kaun ti pagod ti bulog akal dain. Agam, na, apay ngay, agpasgarmutan ti buok iti tel na. Ha? Apay ngay, ay na, agtaray mutan nga agrikos ti kaldain. Ay, sos. Napulipulan mutan iti tali ti sakak. Ay, nabalod akon. Ay, anay, nagsakit ti sakak. Ay, umayon ti kaldain. Ay, sumanggaw. Ay, tulungan na ko ma. Nabalod ti sakak. Sangdon na ko ti kaldain. Anay ko, Mga to yan! Ay, jak na ibaga kada kayaw, akas ti ugali ti kalding kaw. Sumangdo day tanong mabisain, nang runa no babae ti mangipagaw. Sinalbag de takal daing, pumatay! Aw, ibagam ka di pa akalding mo ti sumangdo akalding kaw. Mala, ala umunday takalding mo, pumatay! Ay, nagsakit ti barokong ko asinang duna. Nagsakit ti sakak anaet-etan iti talina. Yawid ko nga rodin day ti kalding kaw, nana. Yig kuntumad di nakutong akalding mo. Ay, pakawanan na kwaraw, kapo iti kinaagom ka. Ay, nadisgrasya klaka nga raud. Baglaki di tayo mayak. Tamusan, ang mga nuan yan tinapasamak yaw. Amok ngamin ti ugali dito akalding kaw. Agsang daw. Ay, agyaman na, tay may kakwaraw. Malasan kun nga aguman ti kuko ti padak kataw. Tapno sana ka may sagmak. Saan na talaga, kwaraw.